أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Zahvalimo se našem plementom gospodaru koji daje život i smrt, koji stvara u najljepšem obliku, koji upravlja nebesima i zemljom, koji nadgleda smjenu noći i dana, koji hrani mrava garavog na garavom kamenu u garavoj noći, koji se o svemu stara, koji subhanahu wa ta'ala je obaviješten o svemu. Nijedan list ne padne s grane, a da Allah dželle šanuhu nije o tome obaviješten. I zato je jedino Allah dželle šanuhu al-alim, onaj koji sve zna, al-habir, onaj koji je o svemu obaviješten, al-sami'a, onaj koji sve čuje, al-basir, onaj koji sve vidi. Allah dželle šanuhu, naš plementi gospodar, koji nas je stvorio da ga obožavamo, jer on dželle wa ala jedino to zasluži. Jer onaj na dunjaluku neko ko ti nekakav šejf napravi i nekakvu ti uslugu napravi, mi mu kažemo hvala ti, zahvalimo mu se u ljudskom domenu. A zamisli onoga koji ti je oči stvorio i dvije ruke dao i dva uha stavio tačno gdje treba i grudni košti tako lijepo postavio i pamet ti dao i noge kojim odiš dao i vid ti dao i knjigu ti vodilju dao i muallima ti poslao, vjeroučitelja, i pripremio za tebe džennet ako želiš, a pripremio za tebe i vatru ako želiš. Pa ko bude želio u džennet, sretnomu, ako bude želio u vatru, sretnomu. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, najboljeg lidera svih vremena. Nikad se nije bolji pojavio, niti će se pojaviti od njega. U njemu trebamo tražiti svoga uzora. Njega trebamo analizirati, njegovu biografiju proučavati
i po njegovom sunnetu živjeti. A zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ovo je selam dženneta. Ovo je selam mira. I jedino muslimani su puni mira, istinski. I jedino muslimani, sa njima se može primirje uvijek napraviti. A zatim, draga moja braćo i cijenjeni građani ovog lijepog grada, Pazara, čovjek ima dušu. Ta duša na dunjaluku hoće da uživa, a ona će i u džennetu uživati. Ima razne potrebe, a i ovo naše tijelo ima razne potrebe. Ovo naše tijelo koje mi puno gladimo i raznim kremama mažemo i na dobrim čilimima i dušecima odmaramo, ono će biti jednog dana dobra hrana za insekte i poješće nas od glave do pete, osim ko bude poslanik ili neki specijalni šehid ili kome Allah dželešanu zabrani zemlji da ga ne serviraju insekti na svom ahiretskom stolu i ne pojedu ga do kraja. Osim repnjače koju neće moći pojesti. Jer kaže poslanik alejhi salatu vesselam, od nje ste stvoreni, jer iz repnjače izlazi ta kap